Iyi ni radiyo BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya short wave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki na 12 z'ukwezi kwa 10. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko zataye muri yombi abantu bagera kuri 30 zemeza ko ari abarundi bambutse umupaka bagamije guhungabanya umutekano no kwinjira mu mutwe w'inyeshyamba ya Red Tabara mu gace ka Rusizi mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu mutwe ari kurabihakana. Amakuru turabesheje yuko abo bantu tarabari dutabara nimba araba bitera amazina yacu baba bafite izindi ntumbero zindi z'ukomeye. Urukiko rwa Runi rwatanze umwanzuro ku rubanza rumaze imyaka 7 rw'intonganya zishingiye ku mupaka wo mu mazi hagati ya Somalia na Kenya irahe. Turagiye mu kanya kumva uko byagenze. Ntibibagirwe n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ibi biganiro biyobowe na Florentine Kwizera. Ikaze ku makuru arambuye, duhera iheg nari maze kubabagera mu kanya mu ntangamarara ku rukiko rwa Runi rwatanze umwanzuro ku rubanza rumaze imyaka 7 rw'intonganya zishingiye ku mupaka wo mu mazi hagati ya Somalia na Kenya. Urukiko mpuzamahanga rw'ubucamanza ICJ rwagennye aho imipaka yo mu mazi igomba kuba hashingiye ku itegeko mpuzamahanga. Ikirego cyatanzwe na Mogadishu mu myaka 7 ishize gishingiye ku birometero kare 100,000 biri ku nyanja, bitekerezwa ko aho hantu hakungahaye cyane kuri peteroli na gaze. Inkuru ya Anahurigan urirahe muragizwaho na Ferenga kwaye. Abacamanza basanze nta mipaka yo mu mazi ibihugu byombi byari byarumvikanye, bituma bafata icyemezo cy'uko bagendeye ku ihame ryo kunganyisha by'agateganyo uwo mupaka ugomba kugizwayo uvuye ku mupaka w'ubutaka ibyo bihugu bisanzwe bihuriyeho uganisha mu majyepfo y'uburasirazuba. Kenya yari yarasabye yuko yakongererwa igice kinini cyo mu nyanja y'Ubuhinde gikize ku butunzi. Nubwo iki cyemezo cy'uru rukiko mpuzamahanga ari icyanyuma, ntabwo gifite ububasha bwo kubahirizwa, kandi Kenya yari yamaze kumenyesha yuko ititeguye gutakaza ahantu hayo ifite muri ayo mazi. Iki cyemezo cy'uru rukiko gishobora kugira ingaruka zikomeye ku byerekeye ingufu zikurwa muri ayo mazi no ku mutekano w'ako gace kavugwa ko ari kamwe mu turangwamo ibibazo bikomeye ku isi muri ako karere. Niba Kenya yanze gukurikiza icyemezo cy'urukiko, bishobora kwimurirwa mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano. Abategetsi b'ibihugu 20 bikomeye cyane ku isi biri mu cyitwa G20 bari mu nama ikorerwa ku buryo bw'iyakure bongeye kwemera indi nkunga yo gufasha Abanya-Afghanistan. Ariko rero benshi muri bo batsindagiye ko ngo gukora ibingibi bitavuze kwemera abatalibani. White House, ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byavuze ko abategetsi basezeranyije gutanga inkunga inyuze mu miryango mpuzamahanga yigenga idacishijwe ku batalibani ku buryo butaziguye. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Ursula von der Leyen yasezeranyije inkunga irenga miliyari y'amadolari, amenshi akazafasha Abanya-Afghanistan bahungiye mu bihugu bituranye nayo. Umukuru wa guverinoma y'Ubudage Chancellor Merkel yavuze ko abarwanyi bagomba kwemera ko imiryango ya Loni igemura inkunga, kandi atsindagira ku burenganzira bw'abakobwa n'abagore bugomba kubahirizwa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje umugambi wa miliyari 35 z'amadolari yo gushora mu bikorwa bigamije gushyira Ubufaransa ku isonga y'ikoranabuhanga rigezweho nko gutunganya ingufu zidahumanya ikirere ndetse no mu rwego rw'ubuvuzi. Bwana Macron yavuze ko Ubufaransa bwatakaje imyaka myinshi kubera amahitamo ataboneye mu rwego rw'ishoramari, ariko ko ubu ngubu aya ari amahirwe yo kongera kuyobora isi mu buhanga bw'inganda zirimo ubwenge. Bwana Macron arasaba ko hakoreshwa
kugera mu mwaka wa 2030 Ubufaransa buzaba bwamaze gushobora gukora uburyo buciriritse bw'ingufu za nucléaire no kongera ubushobozi bwo gukora ingufu zitangiza ikirere. Gutangaza ibi bikozwe amezi 6 gusa mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba, bikaba byitezwe ko Bwana Macron azayiyamamazamo. Iyi ni BBC Gahuza Miryango ukomeje kwiyumva kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda, ndetse no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Kisoro FM muri Uganda, ndetse no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya zirabura iminota 25 nk'ibivuga mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru y'ibiga bigari hano i Londres. Ni saa 11:35 ndi Biyanze Nyuba. Abategetsi muri Eswatini, igihugu cy'ubwami cyari kizwi cyane nka Swaziland, bagabye ingabo ku mashuri abanza n'ayisumbuye, aho abanyeshuri bigaragambirizaga basaba impinduka za demokarasi. Abanyeshuri bahagaritse amasomo mu kwezi gushize, baranasaba ko uburezi butangwa nta giciro gishyizweho ndetse no kwigira mu buryo bwiza. Umuvugizi w'itsinda rikora ibi bikorwa rizwi nka Swaziland Solidarity Network yavuze ko inzego z'umutekano zigamije kubatera ubwoba, ariko ko ngo batazacika intege. Tujye mu karere k'ibiga bigari. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko zataye muri yombi abantu bagera kuri 30 zemeza ko ari abarundi bambutse umupaka bagamije guhungabanya umutekano no kwinjira mu mutwe w'inyeshyamba mu gace ka Rusizi mu burasirazuba bw'igihugu. Umutwe rero ukabangu ari Red Tabara. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu y'Epfo Major Dieudonné Kasereka yanavuze ko igisirikare cyanataye muri yombi abarwanyi 5 b'umutwe wa Red Tabara. Abanavuganye na Major Kasereka rero ntangira mubaza uko byagenze n'igihe byabereye. Ku munsi w'ejo twashoboye gufata inyeshyamba 2 z'abarundi. Ejo bundi twafashe 5, naho mu cyumweru gishize muzi ko twari twafashe inyeshyamba 30 zigerageza kwinjira rwihishwa ku butaka bwa Kongo mu kibaya cya Ruzizi. Ushatse kuvuga iki? Mwabigenje gute ku buryo bwumvikana? Baragerageza gucengera bambuka umupaka wa Kongo ngo binjire ku butaka bwayo binyuranije n'amategeko. Bafite umugambi wo kwihuza n'imitwe yitwaje intwaro ya Maimai Kishangara n'indi. Ubwo rero twafashe icyemezo cyo kubabuza gukomeza ibyo bikorwa. Twabateze umutego, bagwa mu gico, twicamo 2, abandi 5 turabafata. Ku yandi makuru y'abo barundi 30 baba bafatiwe ku mupaka bambuka muri Kivu y'Epfo, byo bimeze gute? Nibyo koko nabo twabafashe. Amakuru yaho bari bihishe twayahawe n'abaturage. Bari bafite umugambi wo kujya kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nk'uko nabibabwiraga. Nuko twabafashe, hanyuma tumaze kubahata ibibazo tubashyikiriza urwego rwa Kongo rushinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo rwo rumenye ikigomba gukurikiraho. Ubu bari he? Ubu bari mu maboko y'urwo rwego rw'abinjira n'abasohoka, narwo rwatangiye kubabaza. Ni abagabo, ni abagore, ni bantu ki? Ni urubyiruko rubarizwa mu mitwe yitwaje intwaro y'i Burundi, bakaba baza muri Kongo kugira ngo bongerere ingufu imitwe nka Maimai n'iyindi. None mwamenye gute ko ari abarundi? Babajijwe. Babibemereye ko ari abarundi? Banatubwiye amazina y'uduce bakomokamo, aho binjiye baturuka mu ntara imwe y'u Burundi. Bari bahamagajwe n'abanyekongo bamwe bafite imigambi mibisha kugira ngo baze kurinda abavandimwe babo. Baturutse mu yihe ntara mu Burundi? Oya, ibyo ntabyo nashobora kukubwira, ariko ndemeza ko ari inyeshyamba z'abarundi ziturutse i Burundi. Mwabase mwavuganye n'abategetsi b'u Burundi kuri icyo kibazo? Ibyo si ibyo ku rwego rwanjye. Jewe ndi umusirikare, ntabwo ndi umunyapolitike. Naho ku bategetsi mu rwego rw'ingabo se? Ibyo ni byo abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyapolitiki ndetse n'abasirikare bakuru. Ako si akazi kanjye. Ibintu bimeze gute muri iki gihe muri ako gace? Kuri ubu ibintu byose turabigenzura. Turakora ibishoboka byose ngo iyi mitwe idakomeza ibikorwa byayo kugira ngo abaturage bagire amahoro.
Majoro Dieudonné Kasereka akaba ari umuvugizi w'ingabo mu gace k'intara ya Kivu y'Epfo. Ariko umuvugizi w'umutwe wa Red Tabara, umwe mu mitwe ibarirwa muri ako gace, Patrick Nahimana, yabwiye mugenzi wanjye Florentine Kwizera ko abo bantu igisirikare cya Kongo kivuga ko cyafashe atari abarwanyi bawo. Amakuru turabeshuza yuko abo bantu atari Red Tabara, nimba araba biyitirira amazina yacu baba bafite izindi ntumbero zindi tutomeye. Ko igisirikare ca Kongo kivuga ko aba batanu kibafise mu ntoke, mukaba mutazi ico bashobora kuba bababwiye, ni iki cemeza ko mutariko murabihakana kuko babafise? Nta kindi kintu vyemeza atari ko no bivuga ku mugaragaro n'abantu bacu bafashwe, kandi twebwe nta ntambara n'imwe yigeze duhuza na FARDC ngaho muri ivyo bice bariko baravuga. Aho muri mwogwana nande kuko abo muri FARDC nibo bajeje umutekano waho muri Sud Kivu muri. Ndavyemeza mugari intambara yabaye abantu bose barayumva, intambara si ibintu bahisha, nta muntu yabishe mwotsi inzira ikirashe. Nawe nyene nagomba kuvuga gusa ego nuko n'abo bantu bakunda gufatwa akenshi hariho abantu baza barondeza imihari ngo Red Tabara bayirondera, abo kenshi iyo baje baza bavuga ngo na Red Tabara kugira ngo ngira ngo bishobore kuborohera kuko abantu bamaze kumenya iryo zina, kugira ngo biborohere bashobore kugira accès facile kugira ngo bashobore kudushikira aho twaba turi. Ariko agenda beshuza cyane bakaba ari bande abonza babarondera mwebwe muri Red Tabara. Akenshi hariho milisi y'imbonerakure izivuye i Burundi n'ifana leta y'u Burundi. Abo kenshi iyo baje baza bita ko abagwanyi nabo baje bagwanira Kongo, cyane naho bakaza bavuga ngo turaba Red Tabara ngo turarengana ngo twari tuvuye hana. Urumva n'amayeri umwansi akoresha kugira ngo izina ryawe ariko uko ashaka ashobora gufata izina ryawe akarikoresha ibintu nk'ibyo kugira ngo guca intege cyangwa kuvuge nabi mu bintu bibi, ariko atari uwacu nije ndabibabwiye. Saba gusa batana avuga, hari n'abandi bagera ku 30 ngo bafashwe mu ndwi iheze muri bene ubwo buryo bajabutse bidakurikije amategeko kugira ngo babasange iyo muri. Abo ntimwabumvise? Ariko narabumvise, ariko wowe uri umugwanyi ugafata abantu 30 ukabashira ahantu hamwe ukaba uri gukora gute? Umugwanyi ko atungwa n'amayeri, hari ibintu rero bidashoboka bitokorwa. Wewe wafata abantu 30 ngo uri kwagira recruitment ukabashira ahantu hamwe uzi ko uhanganye n'amareta yose bari karakurondera. Twebwe natwenze badukoresha tuyoze wacu mu kurondera abanywanyi, twezira hari nitwe tuzize kandi urumva ni banga ryacu, aho nyina tubikora nanga ryacu. Ivyo rero vyuko igisirikare ca Kongo coba kiriko kirabahiga muri Uvira n'ahandi muri Sud Kivu, ivyo wewe uvuga yuko atari vyo? Jeje nakubwira muri umwana ko nzi ko dutekanya nta kibazo dufise. No muri Sud Kivu niko biri. Nta kibazo dufise kuko twari umutima amaso manini nya cyane. Ingufu zacu nyinshi twazishize iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amaso yacu n'umutima yacu bihanze Burundi. Ingufu zacu rero ziri Burundi. Tugiye mu karere k'ihembe rya Afurika. Ingabo zo mu karere ka Tigray muri Ethiopia ziravuga ko ibitero bikomeye byatangijwe na guverinoma mu cyumweru gishize bigikomeje kandi biri gutera inkomere zibarirwa mu bihumbi. Igihe yavuganaga na BBC, umwe mu bo mu rwego rwo hejuru mu mutwe wa Tigray People's Liberation Front, Getachew Reda, yavuze ko ingabo zabo ziri kurwanira ku butaka ku mpande enye, ariko avuga ko abakomeretse ku ruhande rwabo ngo atari benshi. Cyakora yavuze ko ibyemezo bya Minisitiri w'Ingabo Abiy Ahmed byatumye abana bari kwicwa n'inzara. Yayishinje Bwana Abiy gushaka kurimbura abanyatigray ku isi. Guverinoma ya Ethiopia itsindagira ko iri gucubya umutwe wa TPLF iwubuza gusenya ndetse no gukora ubwicanyi. Umurwanyi wa Kiyisilamu wahamijwe ibyaha byibasiye inyokomuntu muri Mali kubera gutanga amabwiriza yo kugaba ibitero ku nyubako ndangamurage w'amateka n'idini i Timbuktu, yakoresheje urukiko i Hague mu gusaba imbabazi ku bikorwa bye. Ahmad al-Faki al-Abadi yinginze abacamanza ngo bamugirire imbabazi igihe yasabaga ko igihano cye cy'imyaka 9 muri gereza kigabanywa. Mu mwaka wa 2012 abarwanyi b'umutwe wa Kiyisilamu basenye inyubako z'amateka zo mu bihe bya kera ndetse n'ibihangano ndangamuco i Timbuktu nyuma yo gufata ubugenzuzi bw'ahantu hafatwa cyane nk'umurage w'isi hazwi nk'urunigi rw'agaciro rw'ubutayu. N'umwanya w'ikinamico urunana saa 1:17 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London tugeze ku isa 11:43. Duheruka Kankanza akeka ko Bushombe yarozwe. Ubu se Bushombe amerewe ati? Hagati aho Nadina mu mirimo mishya n'urunana.
nishimiye kuko zisuku hano hagasa neza cyane Nadi. Mabuja nahagera aranshima. Uzi ko wagira ngo yanyumvise we. Do, ngo waraje. Mwaramutse neza mabuja. Burya wahageze Nadi? Yewe ariko rata nanjye binyobere. Aya masaha hano ntihabaga hasa neza gutya rwose. Reka. Nasanze ahagaze hano rwose ku muryango. Ahita akoropa vuba. Ibintu byose urabona ko yabishyize ku murongo. Ubu ngubu maze umukiriya aje twahita tumukorera. Ubu n'amazi ashyushye arahari. Wow. Ni ukuri twagize neza rwose kuguha akazi Nadi. Nizere ko atari amavamuhira ariko. Si amavamuhira. Njye nkunda akazi cyane kandi ndabizi ko iyo muri salo hari isuku ikurura abakiriya. Nanjye ngifite ubushobozi bwo gukoresha umusatsi wanjye nanga salo zidafite isuku. Rwose. Nubwo nabanje gushidikanya kuguha akazi. Ariko biragaragara ko akazi ko muri salo do coiffure kazi neza pe. Umuntu wamaze no gushyushya amazi. Twitumbura umukozi ahubwo mabuja. Ubu rero ngiye kukubera umukiriya wa mbere Nadi. Umukiriya wa mbere cyane rwose. Mpereza agasuma aho ngaho nicare Nadi nankorere rutushe dore byari bimaze gusaza Patrick. Ndaje nkazane. Koko se ubu niwe ngiye guheraho mabuja. Cyane rwose. Hera ku musatsi wanjye maze nzajye mugenda abwira abandi bose nti mfite umukozi mwiza uzabakorera umusatsi neza. Ninjye gukanguye se bude. Ayiwe. Urarengana si we firi. Nikanze amasaha yo kujya ku kazi yageze. Ariko se urabona ko uyu munsi uri bugashobore koko bude. Kuri ijoro rwose ntiwaryamye. Nubundi ndashaka guhamagara headmaster kanshakira umusimbura. Nta mbaraga nifitiye. Wese uri mu biki ko mbona ufite ifuro mu ntoki? Ndashaka gusigamisha iriya myenda nari nyitangiye. Rero nibuka ko hari yasigaye hano niyo narinje kureba. Ibyo byo gufura byihorere witegura ujye mu kazi firi. Uko bucya ndatora akabaraga mbikore. Sinatinyuka kugenda mvuga ngo hari icyo uri bukore kandi rwose ureba ukuriwe cyane. Kugufasha ibyo nshoboye ni inshingano zanjye. Ndabizi ko naganzurira rwose abatakoroheye. Ganza ahubwo. Ganzuriya niwe ugiye kuzanyica. Iyo niriwe abashaka ko muterura. Urumva ko aguhagije rero? Umva kubyara indahekana ni bibi pe. Kugira ngo se wiwe utwite inda nkuru umwana ukurikije afite imyaka 3 ubu ntaba yigira muri sidi ukasigarana amahoro. None ndorera aracyakeneye konka. Ibyo byose rwose somo twararibonye bude. Iyo dutegereza ganza akagira imyaka rwose 2 yari konka neza yisanzuye none ubu ngubu arakubangamira rwose kubera kutwite. Yewe nanjye ndamubangamira kuko namuvukije uburenganzira bwe sheri. Humura ntibizongera mukunzi wanjye rwose. Tuzahita tuboneza urubyaro ako kanya. Tukimara kubyara uwo dutwite. Nawe sera. Nanjye nyine. Sigira ngo uretse ko umwana batari mu nda yanjye ngewe se ahanjye simba mpangayitse. Sha yaba ari byashobokaga rwose ngo nkwakire nuko nyine bitashoboka nakabikoze. Ndabizi ko ntacyo utamfasha ugishoboye firi. Gusa ubwo numva nicujije impamvu ntumviye muganga n'umujyanama w'ubuzima ngo mboneze urubyaro nkimara kubyara. Oya nanone wivugira amagambo yo rwose yo kwicuza ku mwana wacu. Twabonye isomo twiyemeje rwose kwisubiraho. Dufatanyije rero byose bizagenda neza. Erega Philip uramfasha kandi biranezeza ko mfasha ariko nibikomeza gutya uzatakaza abakiriya business yacu ihombe. Byose nzajya mbyitaho ariko rwose wihangayika Budensia. Nobeze se kutemere guhangayika kandi umeze utyo. Ariko ubona ngiseka kankwa. Uraze gutyo koko ntasoni. Mbega umugabo utinya imiti. Nukuraramukananga ibinini mu muhogo neza. Nanga kinini cyankora ku rurimi rwose. Ariko rero byaragutabaye wari umeze nabi pe. Malaria byarayikangaye da. Ariko rero bwa nuko nsenje kwivuza itarandembya. Iyo nkomvira ngo barandoza. Nari kuva hanga yabaye igikatu. Ariko rero bushombi nkundenganye malaria yagufasha igihe kibi. Ariko akamwanze nawe ntugasetse. Indwara igihe kiza cyo gufata umuntu koko. Nawe se indwara yagufasha umaze guhimba indirimbo nziza yo kurwanya COVID-19 wiriwe ku murenge abantu bose bagukomera amashyi nari kubuzwa n'iki gukeka ibindi koko. Ibindi waketse ariko byo ntabyo. Sinzi uko usigaye warigize bushobo. Ubu rero ukeka ko abantu bose bifuza kutera imbere. Abanyeshyari barahari di. Abantu bose bumvise umuyobozi avuga ko indirimbo yawe igiye koherezwa ku rwego rw'akarere siko ari beza. Mbabarira. Nanjye simvuga ko abantu ari beza.
ariko nanone kumva ko umuntu rwose yarwaye agomba gukeka ko yarozwe sibyo, ahubwo akwiye kwihutira kujya kwa muganga cyangwa ku mujyanama w'ubuzima. nyibwira niba ku karere batarakoherereza ubutumwa bukumenyesha igihe uzagirayo kuririmba. ahubwo se Kankwa, telefone yanjye iri hehe ko ntigeze ndebaho kuva bwacya? uhore wumve, umuntu utegereje ubutumwa bukomeye koko ashyira telefone ye kure. iyi ndebere hariya mu cyumba cyacu, yewe hahandi ku musego wanjye niho naraye nyirambitse. maze rero bushombe ugabanye uburangare, uzi ariko ko njye namaze kubona ko iriya ndirimbo izadukiza. cyangwa kundira n'icyo Kankwa, ubukire wamaze kubukozaho imitwe y'intoki, ariko ya mafaranga umaze iminsi uzigamira kugura moto bishobora kuzarangira abaye yo kugura imodoka rwose. akayabo bazaduha ku ndirimbo yawe tuzayongeraho ayo wazigamiye kugura moto, ubundi tugura imodoka tuzajya tuvimviramo nk'abandi bakire bose. ariko Kankwazi we Kamara, urasetsa gusa, ariko uzi ko utajya wifuza ibintu biciriritse, ureba ibintu byo mu rwego gusa rwo hejuru. ubwo imodoka uvuga rwose uzi kwiguruza agaciro kayo. gaho ni mu ndorere ceceka simvuge ngo nawe uvuge, nta soni ntiwangere kuvuga ceceka. ni ukuri mukema bujanadi, iyo uvuga ko utabizi rwose ntumwangirize umusatsi. oya tekereza imyaka yose maze ntanga amafaranga yanjye kugira ngo umusatsi wanjye umere neza. ubu ko kurabona ibintu nkoreye Nadi, ndebera. Mumbabare sinabishakaga, ni ukuri sinarenze ko icyuma cyashyushye cyane. ariko ubundi mbere yo gukaraga umusatsi urabizi ko icyuma bagifata bakakigira gutya, urumva kikabanza kigahora. ntabwo nabishakaga. ni ukuri do antwiciye umusatsi nako se ni ukuwutwika arawushiririje. ariko mabuja ndapfa kugerageza rwose ndebe ko nguwo yangije nawe ukuraho, urumva araguhumukiye. ariko si ubundi iyo tubwize ukuri Nadi, wigeze ukora muri salon de coiffure? nyine nako muri salon ngewe nari najyaga njyayo. mabuja arakubajije ngo wigeze ukora muri salon de coiffure nk'uko bitubwiza gusaba akazi? nasubiza ibyo mubajije, ariko kudidimanga aho ngaho. nakubajije wakoze muri salon? mubwiza ukuri. urebye ni ikibazo cy'ubukene n'inzara byatumye. ariko ubundi ufite amatwi yumva Nadi, ndashaka kukubaza, subiza ibyo nkubajije. wakoze muri salon de coiffure cyangwa niba utarahakoze nabyo bimbwire. ibyo usubiza bihuriye n'ibyo nakubajije. ngewe nako sinahakoze, ni uko najyaga njyayo ngiye gukoresha umusatsi wanjye nkitegereza ibyo bakora nkabona nanjye nabishobora. none kuki watubeshye Nadi? kuki watubeshye ko wakoze akazi ko muri salon de coiffure ukaba watumye mabuja kwizera ngo umukorere umusatsi ukwemera kumukora kandi uzi neza ko ntabyo uzi Nadi? nashakaga akazi cyane Patri, kubera ikibazo cy'ubukene mfite n'inzara rwose, niyo mpamvu. ariko noneho ndumiwe pe, uratinyuka ukanavuga. nari ndambiwe kubona umwana wanjye ashonje yicira isazi mu jisho kandi mfite amaboko. nuko rero wiyemeza kuza gukora ibyo utazi. umva sohokera muri salon de coiffure none. genda mvira muri salon. muranyirukanye mabuja, muranyirukanye se? ndakwirukanye ntuzongere no gukandagiza ikirenge cyawe hano muri salon de coiffure yanjye, nta soni. ubwo si uvugisha ukuri ukatubwiza ikibazo ufite, ntabwo umuntu ari kugufasha mu bundi buryo. urabona ko ngiriye umusatsi koko? tekereza ibikorera umukiriya, urumva utari kuba unsibiye amayira. mwambabarire ni ukuri nako ntabwo nzongera. ariko se wa mugore we wasohotse Patri, nawe kandi umenye ko ibintu bifitemo uruhare. fite attention, ubimenye ujye usabira umuntu akazi uzi neza ko aje gukora ibyazi. niko se Kante, ibyo mbonye ni ibiki? mbonye iki se Maganza? kutamika umwana ibindi biryo wagera ku kanyamu kakitabirira. niko nsanzwe mugaburira, ariko muhitiraye n'imboga, inyama nkayiriye. hanyuma umwana wanjye akarya ibiryo bitagira inyama. ariko aba ari isosi Maganza, ikirayi n'imboga se ntitwabitekesheje umufa w'inyama? niko se ninde wakubwiye ko ugomba kugaburira umwana umufa gusa ntumuhe inyama? none se ko Ganza ataramera amenyo yose, urumva yabasha guhekenya inyama koko? hanyuma se ukaba uzi ko impamvu dukata duto tukanaduteka ngo dushye cyane ari iyihe yindi? si ukugira ngo umwana azirye? njye rero uko mbizi, umwana ungana na Ganza udafite amenyo adahekenya rwose ntabwo ajya arya inyama.
maze arizo mu nda sinazimuha kuko ngo iyo aziriye ataravuga rwose ntaba akivuze. Mana we Kante ibyo wabikuye he? Koko biravugwa ahantu hose nta muntu utabizi, maze iwacu wibeshye ugaha umwana inyama yo mu nda ataramira amenyo mama yakwirenza. Ngo iki? Igihe cyose waguze rwose inyama zo mu nda nazo namuhaye, nayifataga nyine nk'aho utabizi nkazirira pe ganza nkamuha ibindi rwose. Ibyo wumva bivugwa rero si ukuri Kante. Izo nyama urobanura mukazirya umubiri w'umwana uba uzikeneye. Mana we ni ukuri nta bugome nabikoreye, niko nari mbizi rwose ko ganza atashobora kuzirya mama ganza. Umwana akeneye ibiribwa birimo ibikomoka ku matungo nk'izo nyama, indagara, amafi, amagi kuko bifite intungamubiri zitaboneka mu bindi biribwa. Ganza umbabarire inshuti yanjye sibyo, uhereye none rwose inyama nzajya nziguha sibyo. Umubiri ukeneye ibyubaka umubiri biboneka muri izo nyama kugira ngo akure neza. Mumbabarire ni ukuri sinzongera, uko mbikubwiye niko nari mbizi. Ganza sheri wanjye nawe umbabarire sibyo, ni ukuri umbabarire. waje ryari Bushomba? Usiko nari ngiye kuvuga nti ubu Bushomba aracyari. Naje wowe n'umukobwa wawe muhuze rwose mwembi, ninjira mu nzu njyana aho hirya mu gikari uyo nshaka mbana nabibye. Kireri we Karama ngufite inkuru nziza sha. Indirimbo yacu bayemeye ku karere baguhamagaye Bushomba. Imana ni nziza, Imana ariko ntukazi byine imbere y'umuziki. None se kuki utanyuze ku murenge ngo ubaze uko bimeze Bushomba? Ubwo urabona uzaceceka kugeza ryari? Nibankenera bazampamagara yewe, ariko kudafite amatsiko y'inkuru nziza ngufite Kireri. Ndaje unyibwirire papa. Ubwo se inkuru nziza yindi yaba ari iyihera? Muri se urashaka iki? Wakomeje ibyo wakoraga inkuru nziza mfite ko ari Kireri ni yawe. Wagiye papa kanyibwirira mama. Inkuru nziza kubwira adashaka ko numva se n'inkuru nyabaki. Akankwanzo gira amatsiko ndayagira nyine. Ntutagenda rero ntayo mvuga. Mama waretse kumfundira ngo kugira gutekereye ngewe kankwanzi ndavunda. None se waretse papa kanyibwirira ko ibyo akubwira byose arabikubwira numva. Ariko Kireri rata iyo nkuru nziza nuko siriya nkoko kazi zawe 3 twakuguriye harimo imwe yatangiye gutera. Uravugisha ukuri papa? Igirire he? Ni rimwe se ubwo ko ari 2. Amagi nkoko yanjye ari he papa? Ni yihe yateye? Ni yindi y'agasunzu. Maze kwisasira neza rwose kugira ngo amagi yabone umutekano wose. Nuko mwana we. Ubu nibwo rero ubaye umworozi. Ubu nanjye ngiye kujya mbigufashamo ninjye uzajya nkumenyera umusaruro urumva. Kubera iki se nzawicungira? Oya Kireri, hari ibyo udasobanukiwe. Ninjye uzajya amenya ko inkoko zawe zateye amagi nyashyira ahantu hamwe, ninjye uzajya nkugenera yo ugurisha nayo uziha ngo zirarire. Ndabyanze mama, inkoko n'izanjye n'umusaruro wazo n'uwanjye. Nzajya nimenyera byose. Ese ubwo ko ntacyo uvuga Busho? Urumva uyu mukobwa twamureka ngo akurikirane iby'ubworozi bwe wenyine cyangwa kubimugenzurira nibyo byiza? Kankwanzi ushishikajwe no gucunga umusaruro w'inkoko za Kirere se mama agamije iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana, ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri. Gusa niba ari bwo gifungura radiyo yawe wamenya ko ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zataye muri yombi abantu bagera kuri 30 bivugwa ko ari abarundi bambutse umupaka bagamije guhungabanya umutekano no kwinjira mu mutwe w'inyeshyamba za Red Tabara n'indi mitwe ikorera mu gace k'uburasirazuba bw'igihugu. Ari kumwe muri iyo mitwe Red Tabara ikaba ibihakana. Naho urukiko mpuzamahanga rwa Loni rwatanze umwanzuro ku rubanza rumaze imyaka 7 rw'intonganya zishingiye ku mupaka wo mu mazi hagati ya Somalia na Kenya. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com, aho ushobora no gusanga makuru tumvise hano kuri radio mu gihe cy'iminota 30. Byarbiwe na Florentine Kwizera, twafashijwe na Dominique Delagi ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugera warongorotse. Ndi Prudence Nyuba wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango no gusangira umugoroba natwe uraraharyana.